Shalom, suluk salanasang salama si tamu lantai melambi totemo ulen duit renungan harian toraya alo Senin tanggal 22 bulan nanan tahun 2023. La tarang itu sang tanka dalam mesura madatuna puang matua tatuko masambayang umpalaku patunduan. Wambe ki do suruga ki pudi siat ki pakalabi tu sangami opuang lantai melambi totemo. Bila nakikana sai kumua kamu tu puang sumpu mamase sa apala buda lako kami minto panampa malapi mi. Lantai melambi totemo opuang rampokan patutun katuangki mati kalemi. Ya moto laki basa tu kadami eno pak nete kadami opuang laki pomatoto untengkan ni te katuangki lantai alomi pak kamasian lako kami. Mak kada-kada mo komi opuang belana la sadia mo kan umperang itu kadami. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Ya tu Pak Basanta lantai melambi totemo mangka dipasaka lamai Pak Pudian pasala 190-anan angka 92 saya laku angka 90 kasera. Na ya tu laku Pak Perangian ya motu angka 90-anan saya laku 90 kasera. Na ko tu kadan na puang matua. Oh puang. Tongan na aku teh taumi. Ondong pi inang taumi na. Si anak na kaunan mi baine. Kamu mo tumangka ungko kai tumai pungoku. Laku penomban tu pemala apa pudian mati. Angku meong li usabu sangan na puang. La umpaleso na mintu pangalonangku lako puang. Dio olo na mintu taun na. Lantarampak banuan na puang. Ilan tangga pangerante manikmu. Yerusalem. Haleluya. Rampo kadan na puang matua. Amin. Silo solanasang. Dipakondi lan misa kada te kadan na puang matua. Nyaput na kuah. Katuawan umpakalabi puang. Katuawan umpakalabi puang. Silo solanasang. Den misa atau mangura di sanga opek. Male undaka di potuona jolu padang saruan mase. Ya tinde opek ton narampo lako tondok na tau. Na bokoi mi tau tu dompe na si hapena. Lendo pusaka na mo tu tanga na untangaran itu katuan belan na taebang tu na taebang tau na tandai sia tae mo tu seng lana pekande. Apa siru pangaduka den misa atau sugi manaman urampoyan na solan nila ko banuan na. Na ben mi zaman tinde ope dio banuan na maseroi siya na ilo rantor dio banuan na. Manasa parang no penan na saya lako butung susi misa indan kapua lako kalena. Maka ada mi lako teto sugi kumua. Napa mo dika lako bayaran nito penamilomi. Syuluk solanasang susi duka mo pangakuan na daut usa adingi tumba kapuan na tu patunduan na puang matua lako kalena. Tuulendo kan di dio may pari magasa. Maka ada mito maapu di nakwa. Apa moral aku penomban lako puang. Lasipakan na minto kameluan na lako kaleku. Tangyara barang apa na daka daut la napake umpabalay itu pak kamasian na puang lako kalena sangadin na umparampo ka mamaliran na lan pangakuan kapatonganan kumua lan napudi siya lan napakalabi tu puang lan minto katuan na. Mangalu kumuasai lako tampak katuan na la tontong mengkaola. Belan ya tu kamatian na to mengkaola lako puang matua manasak yang gak kapua. Ya tu katuan na lana sorong mendadi pemala susi na pokada lan ayat 97. Laku penomban tu pemala pak pudian mati. Angku meong li usabu sangan na puang. Syuluku solanasang tu pada na kamasi puang matua. Si patu tontong la dinanung mandalan tu pak kamasian na puang lan katuanta. Si patu la diangkaran tu pak kurdes sumanga lako kalena ulen duit pemala katuan. Siya to may pak kamasena tutang dikembak direkan lan katuanta. Si patu la dipake melo. Umpana ata itu katuanta. Ana mendadi kamoparan siya di pemanaman. Ondongan na dipake umpakalabi puang.
Amin. Mas sambayang. Opuang ambek mamaselan kada Tuhan suruga. Kurle sumanga mati kalemi opuang. Bila naya te kadang pura kirangi. Opuang pena masalo mengkarang komi niate kadami tontong lamen nalainan lan mata pak pirangingki masolanasang kan. Pagari itu salah budangki opuang. Mi tontong untarima kan kirampokan mati kalemi umbawa mintu agan lan katuangki. Pagari salah budangki opuang lan sangan lapuang Yesu kimas sambayang. Amin. Silo solanasang rampo mo inde toto panandungan talante melambi totemo deno pak tontong malaga-laga solanasang ungkarang itu pak tu pengkarangan na pak kamasian puang laku kita mintus mas solanasang. Salama, shalom.